Welcome back. Still the Van Rap Radio. Ngazina ndiduka nswana ni mwana ndo mahunguni. Zobe zora ri basi dibona ndi mafungo pedzi. Hey shabone. Tizura dzikobuye tizura tanganana. Basi dibo zora COVID affect abunja baimbi. Ni banji bano bakufuna yo chance ne banga iwana baona ri bakobadilo zo stukutuku. Ndikwambiswa hezu ngamurahamu seriko wana ri Phalaphala FM birthday celebration inakudubani kulangazi ngasonda kana ngasonda henei ya February ya 14 ndiyamba vale sonda ni ya 14 za February ni banga bari Valentine's Day bako celebrate suzorarao ndiduwa ne Phalaphala de ko celebrate birthday ya wada celebrate birthday yabo nga live streaming uneba imbado wako perform hanepo so hosika uneo hapo kwamba unabaimbi bane hobote yabasongo bahone ndi musoro kwamba ngabaimbi unofana nabo DJ Kanyani Lirato Khanyao bare nyono nina bokamu mphela rabana bo DJ Braz ya bakubona muzi anabathu no kwambi ufi twasongotea uri babe hone khe line up rezini na bathu bakwamba ngabakwamba ngore why usongo dala baimbi usongo jena baimbi bahayani pedzi kana hudumini baimbi bahayani pedzi ngore kolori kha baimbi bahayani kolori ndi rina ropo manyaga rabana na makadzi and then futhi na momimbi yakufuna ngode wofuna singobona ndikheli khumalo ndizinera kuona ndibudiphi une bathu bakwamba wone apha ka social media so bone ngindaba ito sedza uri ka show ine yakhamba ne ya live performance ine ya the if live ka page ya Phalaphala FM ya Facebook mbazibona hani zokhakhea na uri usuke une ya bori Phalaphala FM yosuka une ya jia bunji ya baimbi ndani nge ya badisa uri badebe perform ka hey birthday bash who ringeno musi yoba ikuda birthday bash vachikodarera petu kana petu bupoi uwana ruhushimisa baimbi bahayani badona kusuma ngamana baimbi bahayani ne pala bako performa umfubuzi mpire ngoraro zo yorali sino ichi una rina coronavirus zo tangana ngorali bathu basakone nda basikone ngorida birthday celebration yabo nge nda bone bazibona hani uri usika hune hajiwa baimbi banda uri bade ba perform hapa petu usijiwe baimbi bahayani unji yabo hujiwe makadzi na ropo manyaga pedzi register ka pa Facebook ko wana ri unabunjiwe bathu bane ba bakwamba ri abakhulitakarela pe le fungo venda huto ba husina baimbi na izingoso zinto kona zikungwali wane pa social media ndiziphiyo zine bamwe baimbi bakutoita zone uri usikone Phalaphala na bajeranta so but nariko ngopfaka biwe ngentha ndafuthi kabatebeli ninga commenta ninga like ninga share nasimbedzisa kudipfya biwe nari kudza zori nizibona hani ninga dzina ndiduka nisona ni mwana ndo mahongoni. This is the Van Rap Radio and this is the news update which we do all the time basongo hangwa orana zino ngoro check na rebenga hazo you know what to do, comment or hit us up on 0826937124 ndi WhatsApp already chemo fungo soko senda music mrasiko senda rimbari ruhani music uyaka music which is vanrapradio@gmail.com not ka WhatsApp ne amara he tebafuna zone nda